Bi sirûd û stranên zimanê Kurdî, xwendevan û derçûyên xulên zimanê Kurdî li Almanya ahengek dest pê kir. Heta niha dora 200 zaroyên Kurdan bi şêweyekî baş serkeftin bi dest xistine. Mîras li Almanya hatiye dinê û piştî korsa fêrbûnê baş bi Kurdî diaxive. برای نولو گلک زنی بوم کردی اولو اما نولو گلک اولو کلتورا و از نولو گلک زنی بوم و نهاز گلکی زنم و جبر مامسه کلشی و مامستیم برای مامسه دیا استیم درزا کردی جبر است خوازم گلکی کردی فیر ببم مامۆستایە فێرگێهێ bi çend xalan armanc û çawaniya vê çalakiyê şirove dike. ev nêzîkî 2 salan sala 2017 de heyva دهاند me dest bî korî kiriye û ji wê demê heta roja îro em di nava wê hewildan û tekoşînê de ne sê xalê sereke li cem hene ji bo van korsa yek zimanê Kurdî di do wêje û toreya Kurdî sê cugirafî û erdegariya Kurdistanê ev her sî xalê sereke li cem hene got em li ser wan xebat û tekoşîna xwe dimeşîn. Komek ji çalakvan û hunermendên Kurd û Alman beşdarî ahengê bûn. û ji bo piştevaniya zimanê Kurdî û vekirina dibistanên fermî kêfxweşiya xwe nîşan dan. ئێمە وەک پارتی سەوز بە هەموو شەوێک پشتیوان لە زمان و کولتوری نەتەوەکانی ئەڵمانیا دەکەین. هیواخوازین بە نووسین و قسەکردن فێرە زمانی دایک ببن. ئەوە یەکەمین هەنگاوە بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی کوردی. ئەوە داواکاری پارتەکەمانە هەروەک داوایان لێ دەکەم قوتابخانەیەکی کوردی بکەنەوە نەک بە تەنیا پشت بە خولی زمان ببەستن. Ihre Sprache nicht nur als Kursform lernen, dass die auch daraus eine Schule machen. Di dawiya çalakiyê de bawername û xelat hatin belavkirin. Ji aliyê komela ronak ya çandî û civakî ku ev çalakî çêkirine. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Bochum, Almanya.